«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Водитель. Машина йөрүтүче. Конфликт водителей. Автобус йөрүтүчеләр арасында ызгыш. Конфликт водителей. Автобус йөрүтүчеләр арасында ызгыш. На остановке произошел конфликт водителей автобусов. Тукталышта автобус йөрүтүчеләр арасында ызгыш булган. На остановке произошел конфликт водителей автобусов. Тукталышта автобус йөрүтүчеләр арасында ызгыш булган. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».